Ingoma ehlose unyaka 2025 Ukhozi FM Top 10 ukuvota isigama elithi ingoma kanye nohlamvu lwengoma wekhethayo ku-32253 ukuvota uvala ngomhla ka-31 Disemba ngo-12 emini SMS ibiza ngo-150 ama-SMS amahhala awasebenzi ngokuvotela ingoma oyithandayo uzibeka ethubeni lokuwina ingxenye ka-200,000 yenkulungwane ingoma ehlose unyaka izowina unyanyavu lwemoto ingoma ehlose unyaka 2025 xhaswe iBlack Mobile Ukhozi FM isiteshi sakho esisemthethweni sengoma ehlose unyaka abanye abathule nazi ingoma-ke zingenike laphana Ukhozi FM Top 10 2025 nabantu abangenile abasele kade bawu-20 sebebonke or ingoma eziwu-20 abakade bengenile bavota-ke abantu bayihlunga-ke kwasala lezi number 1 oku-A letter A ithi Skills featuring Z and Skies igama lengoma ithi Mama uletter B ubani uSam Deep uNia Pearl Buhle Mano and igama lengoma lithi Shela uletter C ithina Zinxumalo and Dladla and Dlala Thukzin noDladla Zinxumalo and Dlala Thukzin igama lengoma lithi Imali ingazi ngeze mistake lapho abantu bevotela it wrong uletter D ithi Jazz Works Thukuthela igama lengoma lithi Uma Wengane uletter E ithini ithi Mahu featuring GLCJ Thukuthela and Jazz World igama lengoma ithi Bengicela uletter F okuyiyona into engikhulumise ngale engenze ngale video ukuthi ngiyenzeke ukuze ngikwazi ukuthi ngikhombise abantu uMafikizolo igama lengoma ithi Ngconyoko i-under uletter F iyona-ke ebalulekile endimeni umaskandi abantu ade beyidlala ingoma beyiphusha beyitrend sikhona-ke ingoma hambani-ke noyivotela-ke kungatheli ngamazabandayo right letter F Mafikizolo ubani uletter G uCiza featuring Jazz Works noThukuthela igama lengoma lithi Isaka 6am uletter H ubani uSjava igama lengoma lithi Uyena uletter I ithini order order okay yini order yini igama lengoma ngiphambiliselela uProfessor Enlani osho igama lengoma order-ke right uletter J uDJ Tira uPC and Capmaster featuring General and Smamani igama lengoma-ke lithi Awungazi sezu-10-ke sezizonke ingoma uye wabhala-ke nepost laphana kuMafikizolo uthi-ke ingoma F ku-32253 ngiyazibongela kakhulu sikhona futhi ku-top 10 ngiyacela mzala sivote ngoba niyibona-ke isho kanjalo-ke indaba yepost abantu abavote-ke bevotele yonke ingoma abayithandayo kodwa abathandi Mafikizolo okuletha F okuyona into eyenza ukuthi ngenze le video kanje ingoba bengifuna ukukhuluma ngaye nanokuthi ungenile udinga ne-support yini njengoba kade nimphusha ingoma yakhe 22 million views laphana ku-YouTube idlulile ku-16 million or ku-15 million laphana ku-Spotify idlulile leyo ngoma leyo and umzala-ke kumhambela kahle kakhulu-ke laphana endimeni ka-online uxubulo online lapha ku-Spotify wenza nje amawololo isikhathi eside abantu-ke beqhubeke bephushe ngeyi-31 Disemba emini ngo-12 kuyavalwa ukuvota namhlanje ziyi-2 nesikhathi esanele sokuvota kungakhali ngokuthi ubani uba njengophondo oyibambe ophondo uwe ngokuthi ungakhiphi imali injalo-ke indaba laphana Ukhozini i-top 10 ka-2025 iyongena ku-2026 uhlayo lwey'ngoma lezi ey'salile-ke eziwu-10 isiyodibana khona-ke sesibona Ukhozi ukuthi yena ama-update Ukhozi nokwenza ama-weekly update ukukhombisa ukuthi ubani ulidayo into ey'njengalezo-ke maybe sizophinde sibuye-ke sizobheka ukuthi yena amavidiyo anjengalawo sizowenza yini ukuze sikhombise abantu ukuthi yena ikuphi le ndawo yokuvota iy'mali zabo y'sebenza kanjani nisale kahle.